ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯒꯦ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯄꯥꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯌꯧꯅꯕ ꯁꯤꯌꯥꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯔꯁꯨ ꯀꯞꯄꯨꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯁꯅꯨ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ manung mapan animak yongnabani sigi potse yam thina aruba issue amani handak kenodo Thawaigi Thawai ana heramoti hoi ozam robindro hoi tawraga namgiba film ama film from manipur gi site gi thingen tawra viral chatkibido adugi matang dudani aina aising asise kitang ju heart choking oi isagi oina sune kitang nungai tapa personal problem am leibagi nebako adubu anyway adu meyam do tonga thangra aise tumgen tawrambane tumba ngamde tumba yadabadagi numit kharani sure sigi problem la thengrakpa aduga problem je solve tawba ngamgani haina ju khandi khalli adubu solve tawnabagi lambi ji am si sangi issue je adum loibe naide manipur da hojik le riba issue je adum loiba naide loibasu nai roi adum thokani ado ai ngasina aina ai gi life se manung ju mapan ju animak yongnaba share tawbiu kaigino haiba matamda ai am kana apel ju tawning de tawbuta bositi issue ama khakni aduda film se Thawaigi Thawai adana hantak viral chatkiba kano dugi matangda amuksung viral chalidana ko film forum na thingbagi namba yadaba kotaba haibugi matangda viral chatkiba adugi matangda ai wafam kara thamgen tawbuneba ahanbada aina thamdoriba wafam je ahanbada hojiki M-CAM file ba film production jina film je puthorba matungda viral chalakanda public ki demand je laakanda moina wari je hawbudai loibuk liraktoini ko wari jida share tawbiyu aduga manungi ichini naw singju loi hollo maramdi moi ki achob influence ama yawi moi ki mateng yawtragadi film je namba haibudu ju oiroi du gyan tamina ba haibudum ju darkar leibagi ne bako aduga film forum manipur gi mai kai da ju aina kaigum kara haijagi do hairoi ge sigi poche tawroi ge na dum khalam bane ba adubu upai leraktra batanja haibudu lakpagi ne ba aina mayam da khangan ge tawise adum agi tongan ba approach mayam amde tawgini hujik ju tawri tawbutabu solution ama lakpa ngamdabase hojiki oina adugi solution laknabane bako film forum manipur hariba potchigi matangda amadi M-CAM picture ne M-CAM picture ne puthoiba Thawaigi Thawai sumangla hari chigi cinematic version sigi matangda neba aisa kaimtana te tawbutabu aina kaino makak achumaran yengaga tawruba thabak amakagi matangdani hairiba film sigi matangda moina trial version haidana Thawaigi Thawai hojiki kaino se puthoe Puthokansida Thawaigi Thawai je trial version tharakansida public ki demand leibadagi hariba film khunamdu phajabana singba aduguma mayamam tawbadagi public ki demand lakpadagi film forum manipur sida khoi ki film je makhata na namjage hall da kapagi ayaba pbu haiba preview tawview haiba na singba wahang khara ga loina na thajalle aduda chi hangbagi maram ju horen ko na hajarak toini ahanbada film forum manipur thaba matamja reply makak lai reply lai se karamba reply no hana kanda film je nambagi makhata na consider tawraroi haye ko moina consider tawroi maramdi kainoni moina haningi jo pochidi irakpatuda di yawde tawbudo aina understood tawbogi wani moina haise film jida kaigumba story na demand tawtaragadi artist male artist amana genuine female actor gi role obo yai sigi meaning je mayam hairo yengone adum yengo aduda dum karigumba script sina film ji script sina demand to bo oitaraga di female gi role je genuine female gi role je male actor amana lobo yai adu karamba script no aiju khangde moina pirapa pakhum du de yarak pani aduga second time adu ain understood to bodi moina hai se transgender na female gi role loraga film komba yaroi haibani it's okay number 1 yare adu accept tawre accept tawdoini siji chumbaya ahanba sigi wafam je heta badadi chumba mandoini chumju chumini achomba wafam ni adubu counter point me ama masida tholakadoini tholok tori pa counter point me am se aina loi ai haijar ke ba matang pen da be hen man baini
Sigi hire matung sida film forum manipur reply se phang matung de m cam picture sida aina noi gi film se number tok khabadi kari maram gi no number roidra makata na hire matam da sumaina film forum gi over reply ma lai hai ai adu di ai fare ai gi site gi letter ma tharage akoi gi nupi manbi sing gi site gi transgender gi site gi letter ma tharage na letter se thai letter je thaba matam da ai je pakhum chingai letter je da moi hai se yam har so wai khara yawi film from the threaten tawi sini aina hai bo letter je i bo phai moi na threaten tawi hai se kem ta na te akoina seminar ma sinbi yu aduga public opinion lawje aduga film se number yani na taga yaroi hai basi kari maram gi no transgender na female role low basi ki adui matang da wafam kara khana je na proposal letter ama khangni film je makha ta na number yana bo hona bada film forum ki site ki leri bo opinion amadi public ki site ki leri bo opinion ani makse punjana rakanda kari legi ha bado khanamina si majority ki oiba decision ju lawji haidana aina letter amakak thai letter si gi paukhum se akoina seminar chinbi ona request tawbani kaigumba seminar je within 10 days ki manungda 5 to 10 days ki manungda singani haibaki positive response pipiro chinbi yu kaigumba sinda tanagadi sigi issue je public ki platform da address torpa matamda achoba kainomo oini haidana letter amakak thai letter ji pakhum de sulak lakte langwanda badagi aina film forum gi chairman oriba tamo sujokanda da masamakta phone tawi ado tamona hoina han ba una basale letter submission tawjinga gi mangda una basa pa matam jida ma masana suma hai yani da noina tawge taw khalli ba thabak chidi am pha ba thabak ni malemda manipur gi oiba film sigi masak ma ta ka do ni gi idea do yaning ni haying international gi platform da noi gi oiba platform ma kan ba ba se yam apha ba khongthang ni kaina ga hairi theme mana akoi na hari ba proposal je fazana dum yare yara kan sida thola kan sida numisida moina hai moina transgender gi oiba pot haiba matam sida si manung ma pala ni mak yong no ba share to biu manam di kai kin hai matam da sida influence aso aso bo mayam am chang e handa ki matang sida si film je number yani yaroi haiba gi matang da ai sa mona ni hujik lan theng na ri je ado ai de ki de yadre hai ga di yadri do kai maram gi no discussion tau je hai bani discussion da ki ra ga chen ta ra ga di yade hai bu gi maram do reasonable oi de ba even moina hai je aina hai moida number 1 point fare transgender na female gi role koroga role kumaga film da kumba yade hai ai transgender na female ne hai na claim aina hai number 1 film du da kumga doriba artist khojing makche female gi role log doisia male actor ni hai da disclaimer da hap kani hai bani aina ai je sida manipur da divisive policy amakak sanari am big ba monopoly amakak mana leriba domain du da aina sauri aina kwai da gi hele hai bani singba adugi pot amakak leyeba Sije akoina India da ning tamba taliba ngasi manipur gi praja puna mangna pendriba adagi lalalu mayam sina ichini naw mayam sina tawriba kholiba mayam se akoi gi mana daba sak thung operation nam thabiba sikoma mayam se gi against na traba amaga mana dana yengbiba akoi se notice as a whole when yeng azeba praja when yeng azeba transgender gi was to kroba adu matam do operation me ama male bugi akoi ngasi movement ama hogala kanda India government da akoi gi mana ba sakthung piu mana ba meeting yeng biu mana ba sason taw haidana tawri ne ba iban manipur jubokta naga kuki meite yi wa to kroga ado bokta phangjiba lam ama khakne ba akhoi gi liberty gi was to khrajine ning tam gi was to khraje ba ko marak sida manaba yeng manaba chakthung manaba wakhalon punamakta manaba keno thamje haiba je bokta wakhal je ar manung yong na khanjan mangam da mi yauri ba aina sahi kun gi mang da khalamba wakhalu gi khong manga maro yadre di yadre haiba na singba masi kadai de gi lakpono haiba matam da handak se Masagi aina letter je tharo matam da pakhum je pirakte pakhum je pidra kan sida tamosu ju kan da aina isamang na phone tawra ga hangba matam da hayeng press conference da mana reply pir ani haini reply pir ani sine ba reply pir kani hai je reply je kari no haiba matam da mana pir ka dori ba reply se kaimtana ti transgender na nupi gi role lawra ga film da kumba ya de transgender gi role da kumba yani script na demand ta utar ga di moina hari ba define ta script se kaimtana ti hanjan pali ba pham se discussion khuding makta machin mana hum pok pada transgender ama yaur aba transgender sina mo I define adu film laba film je kai no haiba to ayam ko na haidor ke ko aina mani film hai je kai no na taga cinema hai je kai no haiba ki definition ju moi masa khangam ba ya khangam da ba ya na taga aina hairu bu dagi google da yenga ga na taga tamurga hayeng no ngala clarification pirak pasu ai kai su kai de adu su pi ro adu ki definition du ki chap chapa pa khum ni aina hujik piri sina noi na hana pirak ching aida
ngasagi lairiba phibam sida pakhum je mana dumain haide press media thokne habadi pi gi doriba pakhum je tum atai amata nati script na demand tawgadi tawba du wafam je dumain hairaba matung sida transgender na nupi gi role saraga nupi ni haina claim aina hai tamoda tamo akoina transgender na chumang lila gi artist mayam lei transgender artist mayam ama lei si singchina film je kumakanda film gi disclaimer to hapcha gani moje female ni haina claim tawroi biological female ga compare tawgada film suna te plus film je category amoina recognize tawrkanda manipur film chakhola na ba mapanda international level da sigi film jina atop mafam kya da akoina phida ama kange haibane phida ama kange haibane ba yaningi hairami ahambada aduga kai haina reply pirak kya bo transgender na masa pok prai film du da masa po aina hai film je khoi masa pok pisana gerana akoi angang pok pisana gena film number na te film je artist hai basiki role je karino aina number 1 aina thami ba point je nupa amana artist or pamatam da pungtin ba jai isha shak ba jai jagoi sa ba jai film kum ba jai drama ya ba jai at the same time nupi amana pok padagi masna artist amo oiraba nupi se artist oi taragadi film kum ba yai isha shak ba yai pungtin ba yai luhong ba isha shak ba yai is and everywhere platform ko dimo access oi mangonda transgender amana artist or adi sumang nila khakhtang ne nupi sa gadabni habi confinement si yabra ba transgender gi role khakhtang khakum ne habi si yabra ba aina counter point me amam khole ba pakhum pi de moi pakhum pi bungam de opportunity na traga lady ba pot mayam se karai de expose to godabano akoina karai da kari to godabano haibu gi pot mayam ama khanan ne sa ba gi kata za su pi pi da bi ne ba aina idol loide transgender masa pok prai angang pok pa mayam dugi film la bangasi manipur film sa angang pok pi sanai ra ba manipur film je dui ta di real artist amagi ek na traga artist tu na tawriba pot to yeng ba yae ba artist tu na pi riba role lu da compatible or ba ma traga ma filmize adunia ba filmize the starting to je real life ta amta jutcha na hing bana traga real life ta yamna jutcha da amta na te ba khwai digi aphaba sari ba film star do khwai digi aphaba so ba yae khwai digi jutcha da bo yae to bu pi riba role lu da ma compatible or ba bong na yare hai bagi pot to role do pi ri ne ba sida maring marang ba haiba wafam se sunglei ta poche le henna banam da no honarak pane ba create torok pa film je thingna ban honarak pada tongan ma makhal gi politics ni sisinare ise ai mapam sida dipal loi ko na matang sa bada ai hair kani tawbuta bu hairi ba film sina punga hairi ba film sidi only male artist sing tana number film ne na claim tawdoi ne ba pitribi da manipur gi wa to khro ba sigi film je akoina nupi ga compare to ge biological women ha badi transgender je phana hire su sunga yara roi adung khena dau leire ado akoina accept tawi kum ga doriba artist sing je biological women ha ga dobu sunate tawbuta bu artist se sumang lagi artist plus transgender artist ne ha ga doi ni nupi female role kummi je disclaimer adum hap kani sida moine amne insecurity feelings ani khak phawi feelings ani do karen ko na hajarake ahan bada akoina hairiba wafam jida adu haire aduga film hai basidi akoina film actor mayam ama samna hairabada ming palabada silaiba gokul fauriba mayam se moi real life ta nupi thi film da kadobi pakhang chariba adudi identity natra nupi thi banupa si identity amani pakhang hai basi identity amani soma laisabini somana film da laisabi sai mauju sai mam laisabina mau sari kai gi film da adu identity compromise natra bala hojing mau oire bala na piguma film maya mama mauju sai laisabi sai adu di ma identity compromise natra film mai kai no adu da definition piro adu di anga film da anga bo sari do anga bo ngaktara ma na lori ba role do anga bo duga ma kari chana ba lai ge ma anga bo dugi ma experience to urabra natraga ma anga bo gi life to da ma hingurabra ba ma anga bo sari do film hai base kari no hai bugi artha to sida la ka doi ni ko ngasai gi moina hai adudi maitai na muslim sari sidi film da maitai na tribal lu sari sidi sika doraba yamna unreasonable oiba counter point me amama puthore kitang wakhal je khanba matam da reasoning oina kitang khanba ngam bo ram tar gadi sika imte yena ningai oidaba pone namdala thingi haidana tongan ba influence me amama tongan ba sakti me amama season re hojik chulan thengnari loiba nai de film ji compulsory namna budi hona gani sigi film ji director producer ai khangde moi to khraju akhoi na namakani kai gumba moi hai se film forum na preview tawroi namning badi na moi film ji noina naning bana mu kapning mafam na ka pocho film forum na preview tawroi film forum na preview tawroi haibagi artadi film je hall la ka pa yaroi haibani manipur da leri ba cinema hall me am je film forum na approve to ba censor board tagi censor certificate pai ba film forum na preview tawrga certificate pe ba film doni manipur hall kap toise adoi tardi manipuri film akoina kap tori film che labuk lamang da kap kadra ba film bo nami ba film je sima hall da kap ki haidana nami ba natra ba labuk lamang da kap na ba nami ba film la ba
मा category leremgani magi em ama film nami baduki mana khalambada film je nambi je web series oina nambani khangde YouTube ki only YouTube channel thana bani khangde natraga kari gumba purpose ama da namangani tawbuda bo akoina puthoke hari ba film sidi manipur gi praja da top mahaw ama international gi level da sigi film je am anoba makhal gi kenoni ko haidana utke haidana puthopa film makhal ama khakne ba hai ba film je thingjan badina te moi namning nammo film foranga mari leina gano haina ko ju leina ningdena film forum na domain na moi bagi moina authority oi ba legitimate oi ba body mo oi bagi film forum da approach to bagi wani moi lerem da di approach to bagi da punam da namaga whole jing jita khoina haina kap ke basu yai to budu bo authorize oi ba body mo oi hai bagi moi da approach to rubani cinema honda kap ya roi hai ji kaino film ji bu labuk ta namna bara khoina kapi se nami se labuk ta kap na bara ba adudi aina pairiba aina leriba domain da aina sawe haidana loima control tawra laisan gitardi manipur do oiba manipur da film je kayam chakhot ga dori hojing manipur film yeng binaba babo kayam yamge manipur film jigi targeted audience kayam leirige imphal manung da leiriba kharagam aduga mapalam da leigi maitai kharaga natana manipuri film gi chakhot audience leite aina sida bagi wana te aduga thangat bagi waju kemta leite si mafam jida tawbutabu oiriba poche khanamina ji haibani hai ba pot sida akoina film ji kum makanda ai isa artist na te ai kum ge haibana te ko to butabu ai kum pasu ai kum ta basu ai na artist mo ibagi compatible na chaka fit oitana gadi artist sing sina chumang lila da nupi sariba artist sing sigi oriba platform je only chumang lila katang da kan fine tawro leitana gadi transgender amana po oro kanda artist or pagi art kari leri ge ba ma ngamta di nupa gi role sum cha jano angau bagi role ju dum cha ro sano transgender oigera nupa oigera nupi oigera natraga ma hero ni ju cha ro jano compatible already babok na yaradi kariba nupa sabi kaina film am laidani ton thoina nupa sai duno kai ba ma nupa sabi raba adagi susmita sena tali da transgender sai duna ma transgender raba phani excel ga hanubi sari ba actor mayam am lei adagi transgender saba actor me moi transgender ra moi kari oidi ke sinida mayam ma tawning ba tawba ya ba mayam ma aduga only confine origin transgender ki hakchang da body da yeng moi transgender se nupi na te macha pokpa ya de film ga kai mai le na ge ba adudi akhoi ju khangina transgender su khangina nupi sabi ju khangina nupi sabi na macha pokpa ya na kana na claim tawge hai ge film du da script na demand tawra di loi ya ina du so arno na macha pokpa ki film yeng draw Pichibi na asuk yang usah kolak anda hayeng ngcit kai tu ini hayeng ngcit pichibi lo ni lo de khang da kana manipur da di adu ya de en taw lai de ya ji po to ka sukai de niyom ne ya da po oi tara ga di niyom na sulai lai ta po to ma chemjal kan da thingbiu ne mi khuding gi whatsapp wanom taw ga lai de film forum na adu niyom la karam bani ti atu ai khoi na ha badi protocol ma semina ji niyom ma semina ji sakna kanglona ma ha noi gi hana le mi ba ma cha tu sukai da ba akhoi na puthok ko dori ba ma cha chi sukai da ba pot na ma kak semina ji hai bani akhoi na film forum ji da hai se akhoi da loina domina tawroge nupi ko compare tawroge nupi sing do kana na bu transgender ngak ta na kum film kana ni ging do no ama ni gi wani kana na kumak tori ge ngasai aina threat ani kak hai ba do film forum manipur da sigi film ji gi matang threat ani kak lai hai ba je film je top ma haw ama oina top hana le mi ba changing ji gi top film ama oina puthor ka doi ni moina ugre trailer ji angak phangi manipur da hana le mi ba director producer na tra cameraman am ta na khutha ji makal gi film oi doi ni plus moina hai se actress kharagi wafam makak pusale sida threat se number 1 da transgender sing china film pangkum da kumak taragadi haiba wafam ama ko thingbangam da taragadi aduga manipur film da sendani haibe pola ma kana na kum doino manipur da transgender lising ama je loin film kumak kadam na te babong na yengning da baibam su lei aduga achoba paisa ama su anchor tok dori sida achoba effort ama su human resource su financial resource su time resource su sang dori sibu kana na maram lai tan thada dori ke ba ai paisa manga su yare kai na ga hekta kum du kumaka dore ba film se nupa nupi ki ta manipur da nupi la kya nom le nupi loi mak film kumbra ba aduga film forum na ngasi film dai pusala iba nupi macha mayam sidia art ki lamda kaya mo yamna certified oi ba nupi sing no na taga masa khara phaje na kum du kuman mangak ta oi rangani akoina puthok ko dori ba film si dadi adugum bam ta yaw roi awarding ngak tani adugi masa achievement le ba ngak ta anu bu khara masa maring na khara yaw kadra aduna ta bam ta yaw de sida thingna bagi maram je kari lege haiba jina moina bu thing da bida sumang lilagi dol mayam jina film moina namaga moina sanari ba lila mayam da film moina ga film moina competition ga sinbi ba yari ne manipur film forum na konjan bi ra kanda
yamna narrow minded oiba divisive oiba politics India government na chanaba Manipur da chanaba Manipur na praja da chanaba adumaina akhoi dum chana lei re ba praja machel gi da ai aina lei ba domain ji da aina saur kanda ai gi domain ga mari leina da ba aina pai ba sinpham ji ga mari leina da mi khudimak ta aina loin saure na aina loi occupy tokshan ba moi loin mak suppress to ba adugi wafam du da la e ba adui ta di Manipur da kamaina integrity sagatori ke ba apik pa kanglup chi marak sida tongan tongan ba hiram kaya da tongan tongan ba dissimilarity na troga kano me amam lay suppression me amam lay adui tara kadi integrity karai da law tori ge ba unit integrity yaw na unity kamai saga toi ba Manipur unity law ri dubu Manipur gi integrity kayam lay ge integrity hai ja khoi masain da dum kai re ai ngon da integrity gi wahan thok mun na khangi adubu Manipur film forum da integrity hai ba gi wahan thok khan bra ba consideration amat gi mafam ju pi da ba room ju pi da ba adu khana nai na kan da yai di hai ba lup na thingi hai ba thingi ba lup to noi na mafam mafam khuding gi chalaga chi thing biu sing thing biu hai ba gi wanom ba gi mawong do ina lai re hojikti sida thing na ba gi maram ju laite akhoi na su request adum tok jari wari ji gyan ta na adum sanari film de super hit hoi ani moi nupa nupi ka compare tau ge habre nupi ju nupi du moi yo transgender du moi jaju no artist ni artist gi nga je to je mi gi biological sex to yeng uranu o sidi film ko mi ma'am je biological sex depend tau tara ga di kamaina man India da aina na han jo hai gi bedo India da hoji India government of India na recognize tau ga lei ba film se Raja Harishchandra kowe sigi Raja Harishchandra hari ba film se han ba India gi feature film ne haidana hoji phawda government of India na recognize tawra lei sigi Harishchandra gi nupi sari se nupa ne male actor ne matam du da ne film kombi na ba nupi je advertisement da tho asu ama tawra su am da tholok na film si accept tawri ba hairi ba male na female actor role lawra kum gi ba film se si India da first feature film madana recognize tawri ba matam du da gadi vocal ga film ga anema pulap yongwi na ba film ga su kai sunate हाई वोकल कनो से करी इंटर सबटाइटलिंग तौरगा थोखिबा पोट ngaktani adu karino sinida film forum Manipur na khalibo wakal se wari sanaraga gyan taminabagi room ama sunglai leite aina haidi loire aina ngangadi loire aina khali sina summi haibagi pot sida sum lai taragadi Manipur je kamaina integrity sagatoino unity kamaina sagalaktoino ba sigi poche mayam yaning bare yaning dabra mo tu suka ga phongdok piramu Thawaigi Thawai hai ba film se moina thingi se atem taki na te lila gi party na film je kumbagi nupi sabina nupi gi role lobagi nupi sabina nupi gi role lore haiga hai ba artist nupi ni haina claim taw godo buna te ba moi gi nupa nupi gi film festival ulli ba film gi category da khoi changa da bana te ba compare taw gi ha bana te ba phare sigi DBG policy se dum lai jasanu noi gi DBG policy du da tongan ba policy ma se ma kanda DBG policy akhoi chu chang gi ha bani film du tongan ba category aina sakhang bira kanda pi malem thin ba thung ul jano ya wo ka su kai di ye aduga namning ba namu film ji bu hol ka pa yaro hai si bu film nami mayam du bu la mang da kap na bra ba film forum na ya ba film director khara na puthok ba film forum na ya ba cameraman khara editor khara na cameraman khara puthok pu do itara ga di film forum je laiter su yare na adu ka kira ba Manipur development por ai je kanglup ama ka kira ba nang domain da leira ka noi no na saure haidana noi no ne pan ba mafam du ta taw tara ga di Manipur development gi artha kari no development to je kari maram gi no hayang nongal ga noi press conference taw ga hai ge jo haijar o ka su kai de loi thenani aina siri bauti ne ikok sida nongmai maru namma ga ne kaptho ma ga ne thop che na kana ma da pai tok chi bauti ne aina lan theng naram ga ni noi na hai bu invalid oi ba point ngak ta ne hai ba ngang ba wari je sanari nga di gyan taram ni hoi hoi hai ni akhoi gi oi ba site gi di athing ba laite lup ki site gi athing ba ne hai ni lup ta chunu na thing bi ona wanom bo oi lup am ta si ki chana kangon sing chen gi ba chu laite akhoi da thing nge na film gi production house du thing ki ba chu laite phone to ro ki ba chu laite thing bi na ko khola kan da akhoi ko khola ga thing ye si di ya de to bo film moi na hai je akhoi na thing ba laite adu chu party na athing ba am ta laite film forum ga mari le da na film je nambiu adu se film forum da khoram ga haijar ga hai leiba si kai no si Manipur da thistong nari si kai no ba aso ba ma gi le ba domain da loi chong na si haira ba film forum kai gi le no ba kana da kai tong na ba le no ba moi gi film da luhong bai nung dang da aphamung da hipaga pen hung kalaga phi lang thopagi sindu hap kai bana ti
angang pokpagi sin hap kya bana ti film da hapa ya ba ya da ba sin du di moin screen toro lok thok chano akoi na film da transgender na nupi ni transgender se angang pokpa ya yen utke to bana ti nupi sabi artist sing se angang pokpa ya nupi ni na hai nge claim to ke to bana ti somna ge artist na pi ri ba art mana pi ri ba talent mana pi ri ba message acting no ni hon mangam ga di perfect oira bani more than enough pithribi ma pham athai du sa na ye se apik pa wakhal apik pa siguma mayam sina maram oira ka karino kamai ni hingji haibeno ai ni nga sigi ne pham nai ba pham noi bi oira madine noi loina khudak je mikup sila manghan ga dabani he mikup ka pharoi second amada noi loina na pham ju loin kano to ga dabani chongninge pende hingdim praja ne praja lai targa dinoi karai da sasan tok dorige sida yengchan binaba mi su lai ira lai tira su khangde ma magi maning ta boloi thado e khangna chana bana haire na pungya du siyai mi amagi wakhalon share to na bagi tanja ju pi de nakal man hairaga taraga decision hekta lawraga yani yaro ene hekta haiba sibu siang na bro one sided oiba decision sibu look aman hekta lobu ya braba operation namdaba si je ya da bagi na tro khoi na ngasi baw da kholaw law da na india government ni mayok ta military sa songi mayok ta lady se akhoi gi resistance ka amuk yam na wange adugi poto akhoi to ina tainare ene apik pakang boda thaina mani chakhot ngai matam da nupi na film kumba horok pada thengna harassment nupi na film kumba horok pada imung na torom meeting samaj ne ma meeting do hoji king ene apik pa wakhalon da confine to roga le ga di kamaina chakhot to rige manipur de manipur to kro pithribi se hing chita ngai de loi ki to ba kan kan loi de no ju khangde ju chi lei da state da ma manipur pithribi tam na paisale na kai do re na kitang akhoi yalo de pot de akhoi propose to de na ya ga de poto sinmina ji sana kangon ka henda bida kanglo na ma semina ji haibani da sita talaga ya roi ne da mu oga lai thek pajibu sibu karambo authority no haiba authority am da sumai to de authority haiba ju di consideration le gani flexibility le gani yamna rigid oi bagi poto di sidi chana de authority oi gano adu di noi da dictatorship ne adu di any forum na tra organization am ta kuina sa loi hojik loi na puthorokani कारण ताइना की गदा बसु लाइते दरकार सु लाइते करिगी नोय तो अखोय फिल्म फोरम मा सेमगे नोय फिल्म फोरम द तो नोय अदु कदबगी डोमेन ओन लेरिगे लिसिटिमेट ओइबा बॉडी मन लाइ ओय हाइबगी फिल्म फोरम मणिपुर दा अखोयना रिक्वेस्ट तो बोयवानी कदबगी तो बम थोके नोय छु मैतै नि अखोय छु मैतै नि प्लस मैतै युवा तोक्रो फिल्म गे आर्टिस्ट नाक्तने आर्टिस्ट ने artist any artist na film da khongda bagi right lege noy na film da khongda ba ya de longning ba role logda bani haibagi noy na define to bagi kai artha lege kari authority lege migi role pi bagi adu di director producer na tara casting to riba potu gi ne hekta punga haye biya bro ai am songde ai ngasi ai isagi oi personal oi ba problem su mayam lei ba mi amane depression chatana adu ga ne sikum ba to numit kya ni sure kham tum ya rakti sigi pot sigi maron solution ju lakte adu ga nai chalaga suru nai chalaga to ki badi ya roi sigi issue je chung tok pa ya roi international human right oigera ma oigera human right to dina hana torom taraga dine proper oiba channel chalam taraga de akoina ngamamani tawbatabu manipur gi leiminari ba co existence hai ba wakhalon do akoina khalakan da leiri ba ibung ipa manipur samaj ikai khomnara kan da ne ayaba lobuni praja punama ki hangi ba thamoi da hangi ba wahang je atem da nate film jet kari manam gi thingi no karam kan gi namba hogdoi no hai ba wahang ji kaktani film forum manipur na film jet kari manam gi thingi no maram do pi yochini maram do piro aduga ne maram do sai cha de haibdo noina piri ba maram do dane comment mai lakcharani praja gi miyam gi kholaw di ishor gi kholaw ne hainari ne voice of the people is the voice of the god haini ai nang na hekta pongai ha ya ga dabna ti ai ju maram cha da na hekta proposal to ka dabna ti why hai ba khoi ju kyam koi re na chalai je si amada muk chatli amada muk ngang nai phone li ta da bida adum chanai na raga adum phone li ta ra ju adum phone phat law na adum moina kakthalakani yana raga sakhani chatluraga thobam tawrani atopa amada muk takla ani amadu da chomung yana ra choloni amada muk takchala ani amado chomung wai sana chalani adai di amuk takchala ani mathang kayam walige lila drama kayam walige thingandoi je kana dano aroi boina kayam walige sini da Facebook ta sigi film de thingi haidana viral ama chalaki accidentally adugi viral chalaki bidugi matungina aina Facebook ta post kara thakali aigi Facebook ki post se ubada natraga laibak sigi issue ma leidore haidana suddenly call ama tawrakanda film forum kokhale hai aisula o hai wari sana je hai leiba poche kari no hangkanda wari sana ba numichida aina is and every questions aina hangiba
question khudimaki pakhum moina numitu da piba ngamgidabani lupta taisan gibani lupna thingi haidana thingi haibe lupta maming su loi palame loi chala wari sanurure lupta de adugumba thingi bagi chana kanglon amata suleramde anobo approach ni moina thingbi wa haidana haiba oilerame hana chigi oiba niyom ama semam dabagi wa khatani tawbutabu thingi haiba poti leiteba adui